chibai ule besan pakora karon siam dona besan hi gram za ania hei kan lo siang hian besan po ka lo hri zo to a hemi a hian masala then then kan tel don ni prawn sen powder prawn var powder chili powder so thing powder le chi heng te hit te hang ka tela hi kan chop pol ve photanga tui hi voi khata tam deuh kan lei lawanga kem kan leanga amu lo tor khanin thadewin kan chok don ani hetiang vel tor hi na atui lutuk lawa akhal lutuk lawa hei kan chok char charanga heti hianin minute ni tha ka lo chok to a hei kan chinanga minute som kan lo upang ti hianin minute som ka lo cha to a hei kan kang to don ani prawn sen powder so thing powder te kha kan nei lo chuanin kan denga atui kha kan soranga kan tel mai don ani hei ka lo kangang pawa khat tui khania tui hi azat vetling lo deuh hlek ka hmanga ml za som borvel ka hmanga ni akan na tur tel ka chuanga tel po he alo save to a ti hianin fian nen hian ka thlak top dona siam hi ol sam em a atui re box ya in khoi bal ngai mi alo khanin ti hianin gas ti hianin a medium flame a kada a ti hianin thir bela aleng moi to khi kan thak ve a soitamin gas kha a medium a khan kada a ti hianin kan let ve deuh chenanga hetia kan thak ma hianin a al dan te thak dan te kha kha kan tem photanga kan du danin kan siam mai don ani a puat thadu reu sia a tui box sia rim tui lu tu ka phei prawn var so thing khatiang rim kha ama po hi amin to ani ronga tang hianin a hriat ve lu tu ka ronga lo in thlak to hi minute ni atanga minute thum bor vel hi ka kang ani hi ka lo phor chwa kang hianin le kha ka pha ti ne dang hi ka lo thak le ang tel po lo sale to ta hianin kan du tiat khanin kan thak mai don ani kan chung rei lo box ya atui ve em hetianga besan pakora han siam hi chu in pi ber ngai mi alo hianin ti hian kan siam vek mai ni alen dan zong te ka chu ma ni du tiat tiat khanin a siam theya hian a lo min le to a gesi ka offer anem thalo tok thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka channel min lo thlir saka wangin ka lo me